action. The biggest product launch program in the history of Mercedes-Benz has taken us to many different stages around the world. In just 3 years, we're bringing more than 40 new models to the market. Tonight, we're introducing another model that takes us one step closer to completing our ambitious goal. The all-new GLA. With this model, we have out-GLA'd the GLA. We've taken everything our customers love and made it even more dynamic, more intuitive, and more relevant to their everyday lives. That's what you get when you draw on 140 years of innovation. And mind you, the previous version is currently our best-selling entry model. So naturally, expectations are high. S temi, seveda, precej pompoznimi besedami je Mercedesov šef pospremil uradno svetovno premiero modela GLA. In te njegove besede seveda ne čudijo, ker je bil v zadnjem obdobju GLA eden najbolj uspešnih in s tem tudi eden najbolj pomembnih Mercedesovih modelov. Čas je, da predam besedo Mihu, ki se nahaja v precej bolj mirnem studiu od te zelo bučne uradne premiere in on vam bo predstavil vse detajle. Še prej pa eno kratko povabilo, ker prihaja avtomobilistično zelo pestra jesen. Predlagam, da se naročite na naš YouTube kanal, da boste na tekočem z vsemi avtomobilskimi premierami. Danes vsakič rečemo kar GLA, pa čeprav enkrat govorimo o hibridnem GLA-ju, torej o benzinskem GLA-ju, drugič pa o električnem GLA-ju. Naj spomnim, včasih smo električnemu rekli EQA, danes pa električna oznaka EQ ni več potrebna, zato ker je pač elektrika stvar sedanjosti. Na tej premieri je elektrika seveda v prvem planu in na ta način je bila moja prva misel, da je novi GLA nekako skrčeni GLC. Pa ne samo zaradi električnega pogona, ampak tudi zaradi te nove značilne Mercedesove maske in prav tem svetlobnim elementom, ki jo krasijo, Mercedesovi oblikovalci posvečajo zelo veliko pozornosti. Ampak v primeru teh lučk pravijo, da ne gre za cenene avtomobilske lučke, ampak za sofisticirano evropsko osvetlitev. What you see here is the front grille with the smoke glass mesh effect, we call it. So we have the chrome frame, we have an illumination in the outline, we have this mesh effect with 608 backlit elements. And 608. Exactly. Okay. And they are powered by 158 micro LEDs. Each segment or the whole So grille? the whole grille is the 608 elements, the 158 micro LEDs, they power it, they illuminate it, but they also give certain animations. Okay, what kind of animations? So for example, you have the key in your pocket, you open the door, you get this nice welcoming animation. So a little bit of a welcome moment then for the driver. So we are not seeing here these Chinese smileys and babies No, and this pandas is and so a bit on. more sophisticated. This is the intention of the car. Okay. It will stay like a European car. Yes, yeah, Okay. it's for the European That's good market, news. but also, yes. Ampak GLA seveda ni skrčeni GLC, le v pogledu dizajna. Ima namreč tudi precej GLC-jeve tehnike. Nenazadnje, električna različica je osnovana na 800-voltni električni arhitekturi, kar je seveda velik korak naprej v primerjavi s predhodnikom. Tako ima novi GLA zelo močno 320 kW polnjenje, možnost štirikolesnega pogona, pa dve prestavi, ki mu omogočata učinkovito hitro vožnjo po nemškem avtobanu, tudi s hitrostmi prek 200 km/h. Nabor baterij obsega LFP baterijo s kapaciteto 58 ter dve NMC bateriji s kapacitetama 71 ali 85 kWh.
VLTP doseg pri največji znaša kar 657 km, v praksi pa to verjetno pomeni, da boste razmeroma zlahka lovili 500. Ne bomo pa vozili samo elektrike. Takšno, poglejte, odprto masko ima hibridna različica novega GLA. In čeprav gre za 48-voltnega hibrida, to ni blagi hibrid, ker lahko vozi tudi samo na elektriko. Hibridni pogon smo že tudi razstavili in si ogledali tehnične komponente, ki omogočajo to 100% električno vožnjo. In ker je pogon tudi precej dinamičen, smo z njim driftali tudi na zasneženem gorskem prelazu. Ta video vam zdaj ponujam na povezavi v kotu. Če se avtomobile še vedno kupuje z očmi, so obeti za Mercedes očitno dobri. Prvi odzivi na dizajn so bili v živo ob premieri zelo pozitivni, seveda pa svoje mnenje v komentarju povejte tudi vi. Je pa po drugi strani notranjost že popolnoma poznana iz sorodnih modelov MMA platforme. No, razen njene prostornosti, pa tudi možnosti, kako se v avto pride. V avtomobilnosti pogosto zagovarjamo princip manj je več. Večkrat sem že povedal, da jaz osebno nisem tako zelo navdušen nad temi kljukami, ki se takole poklopijo s karoserijo. No, v tem novem GLA-ju imam lahko tudi tiste klasične kljuke, ki bi jih jaz seveda z veseljem izbral. Ampak tisto, kar je pa zares impresivno pri tem avtomobilu, je pa, da ko odprem ta vrata in se usedem vzadej. Namreč poglejte, koliko prostora tukaj zadaj imam za mojo vozniško pozicijo. Recimo, da imam to za več kot 10 cm. Noge imam dejansko možnost pospraviti pod ta sedež, pa čeprav je postavljen v najnižjo pozicijo. Veliko prostora za glavo imam tudi po zaslugi tega, da ta steklena streha z temi zvezdicami dejansko omogoči, da imamo vsaj 2 cm prirastka pri prostornosti. Na splošno tista številka, ki jo želite slišati, v primerjavi s predhodnikom je medosna razdalja GLA-ja zrasla za več kot 6 cm. Prtljažnik je z dobrimi 400 litri prostornine skoraj enak kot pri predhodniku, kar pomeni, da GLA-ja seveda ne moremo kategorizirati kot kakšen zelo tipičen družinski avto. Pa čeprav je v primerjavi s preteklo generacijo zrasel v tako rekoč vse mere in poglejte, spredaj ima tudi Frank. Bolj verjetno je, da bo GLA izstopal s svojim imidžem, morda celo z vozno dinamiko. Ne nazadnje, tudi njegove barve so posebne. This black color, this is something special. This is new, right? It is special. Well, you can also, it's called the Night Edition. And with the Night Edition, it's one package that we offer all together. It features this beautiful Magno, Cosmos Black Magno paint, we call it. The Night Edition also includes a specific rim, upholstery, among other things. Black rims? Black rims, exactly. We have the AMG line in the exterior and interior. That's already included. Also the Night package, which is the darker elements on the car. So it really gives this very nice package, especially if you want this, because the paint itself is exclusive only to that Night Edition. The technology of this paint is something special? It's manufacture paint. So it's when you look at other Mercedes-Benz cars, this is like the special matte paint that are offered on other. So manufacture, that means limited production? Yes, limited, special, exactly. So more expensive? Yes. Well, yes, but also more fun on the car. Da boste izvedeli še več o tehniki nove Mercedesove platforme, pa zdaj predlagam ogled vsebin o sorodnih modelih CLA, GLB in GLC.